गाइस ऑलरेडी आ चुका है, आप देख सकते हो। वो दो आ रहा है ना, वही है, आ रहा है गाइस, आ रहा है। यही हो के भन्नु होइन, के कहाँ आउँदैछ। मान्छे देखोस् न त नि के हो। फाइनली गाइस लास्ट एन्ड अन्तिम भेटाइ म आइसकेको छु पार्कमा, पनि आइसकेको छ। बात गर्छु अब। उरियामघाट कान्छीलाई भेटेर आएको छ पानी दिइरहेको। उरियामघाटमा गर्लफ्रेन्डलाई भेटेर आएको बादमा मेगी 3वटा मेगी बनाएको छु, एक गमला। खाने हो, टेन्सन नगर्ने हो, गर्लफ्रेन्डको बिन्दास चिट बस्ने। इन्जोय। मान्छे देखोस् न त नि के हो।